of prison, and there we go. Ibi byanditswe biravuga kuki? Ubute ubunebwe. Pastor, Imana yambwiye ngo icyitwa ubute, simugwa hino bibonye byandikiye hano se, icyitwa ubute n'ubunebwe ni mu kiveho. Kuko nta ubyaranebwa pastor, mwumva ikintu cyantangaje ngo waba ushaka Imana ntiyemera umunyabuda, yaba ari na Satani ntakorana n'abanyabuda, nta n'umwe usapotinga ubute. None se urajya pastor, nta Satani wemera umunyabuda. Pastor, ababa babyutsa mu gicuku saa 6 nibwo bajya ku rutaro. Yego saa 9 babazenguruka ibirere pastor, bacana imbabura bagira gute ngo iki umuhungu wanye ntiyatubwiye se, bamuhaye itegeko ribyuka sanga saa 9 gucana imbabura pastor, akubwira amasaha agoye kuko azi ko nta bute, ntakorana n'ubute. So Imana yambwiye ngo tell my people no laziness, no laziness. Kandi pastor, abari muri slow motion pastor wataendelea kutuangalia hivi now basa n'abareba television batazaho ibintu byagiye. Now, God has spoken to me, and this is the message the Lord had already given me, saying that my people, go and tell my people, there is nothing like laziness. There is nothing like going slow. Even the devil himself, Satan, does not work with slow people. He puts people on pressure because he wants speed. God himself wants speed. The devil wants his speed. So there is nothing like going slow in either of the two. So, do you choose to go on speed or you don't choose to go on speed? Pastor, mbwira ikintu na kimwe Satani akorana yajyanye n'umuntu muri deal. Pastor, ntibishoboka kuko Bibiliya iravuga mu byahishuwe ngo yamanutse afite umujinya mwinshi, ngo arakora vuba kuko azi ko afite agahe gato. So ari kuri warabizi ko agahari gato. Abarokore nibo bazi ko they have forever. Mbwira ukwegereye ntabwo turi businzire muri season. Turn to your neighbor, please. Those who are online, there is no slumbering, there is no sleeping in the season. No, it's impossible. N'umuhamagaro icyo wiyumvamo kibyare. Nubona kidimo kiratinda mu makona. Uziko iyo hageze ko ukabyumva neza ku mwana agiye kuza. Pastor, n'umugore ugiye kubyara bwa mbere ntabwo yitiranya igise. N'ikindi kintu ariko waretse ngo imigendo genda pastor, imigendo urayitandukanya neza na kile kitu kandi wirukujya pastor, wirukujya kureba umuganga kugira ngo agufashe kugira gute kubyara. Rero ubu nta muntu wemerewe aha tugeze kugenda muri slow motion. Irukusanga umubyaza. Let me tell you that irukusanga umubyaza, irukira ku mwuka w'Imana, irukira kuri Kristo. Mubwire ngo ntabwo nemera ku mwana wanjye ntahani karito, sinemera ko mfira mu matako, sinemera kubyara ni kimwe ariko kubyaye iki. Now, giving birth is one thing, but what are you giving birth to? Yes. That's why I'm asking you, at this level, at this moment, at this junction, it's impossible for you to just drop off or to go slow. No, run. Even if you're giving birth for the first time, normally if you're giving birth for the first time, there are things that you feel, and you feel like you need to go to a doctor. Let me tell you the truth, Gresham, you will have to give birth. And you are giving birth not to anything. You are giving birth to something the Lord gave you. Pastor, Leka duce vuba hanyuma dusenge hanyuma tubyare nako. Kuvubu prayer time is delivery time. From today, prayer time is delivery time. Let's go into the scripture, and in a few we are going to deliver. Ariko nk'utiri ukwegereye atariko uri hehe urabyara iki muzima bimeze bite? Can you slap your neighbor? Ask your neighbor, what are you giving birth to? What are you ready? Are you there? What are you up to? Mumbarize uba waduherekeje waje kureberera uri kugiki. Turn to your neighbor, ask your neighbor, what are you after? Have you come to watch people? What's there? What are you waiting for? Are you ready to push the baby? Njire vuba pushing. Ariko pastor tugiye gupushi. We are going to push, I'm telling you. Igitangaje pastor kubitara. Hari usanga muri salle d'attente aho bategerereza ugiye kwinjira. Hari usanga kuri reception kandi yagezeje igihe. Hari usanga kwa doctor, hari usanga hose. Ariko abari kwa doctor, abari kuri reception, abari imbere bose turabinjiza. Tubabwire ngo byara. Now,
At the place where they deliver, at the hospital, you find people all over. Some are outside, others are in the garden, others are on the veranda, others are at the reception, others with the doctor. But wherever you are, we are bringing all these people together. We have to deliver. God bless you. Please help those who are being delivered under power. Turn to your neighbor, tell your neighbor, it's so lovely that you're still alive. It is so lovely that you're still alive. Thank you, Lord, for trusting me to be alive. Luke chapter 4. Reka nkuririmbire maze ngucurangire isaha yageze haleluya mwami turaziririmba we ngira ukwegereye turaririmba ariko turabyara Yesu we Yesu we mwarekeyeho koko nayo ngiye kuririmba nayo mvuze Luka kangahe kane Luke chapter 4 kangahe kane 10 ariko hari umuriro ndasa nuhagaze kwitanura. There is fire. I'm telling you tonight, it's as if I'm standing on fire. Kane 10 no kangahe 18 umwuka w'Uwiteka ari muri je nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene iki ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha imbohe. My God, imbohe zimenyeshejwe iki ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu iby'umwaka. Haba imyaka hakaba n'umwaka. Umwaka w'umwami agiriyemo iki? Zamura ikiganza cyawe ngo urakoze kubw'imbabazi zawe mwami. Abatari bazikwiriye turazibonye, abatari abo kubabarirwa turabibonye. Wongeye utugiriye imbabazi. You have done great to us and thank you for your mercies. We're in Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Yes. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Oh yes. To proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed. To proclaim the acceptable year of the Lord. There we go. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu aricara. Abantu bose bari bari mu isinagogi baramutumbira. Habaye iki? Konsomye gusa n'abandi basomye mbere yanjye na nyuma yanjye bagiye gusoma kuki muntumbira. Wanangoja nini? Baramugira gute? Baramutumbira. 21 nuko atangira kubabwira ati uyu munsi uyu munsi iki pastor? Today. Kuki mudasoma? Read. Uyu munsi iki? Bisohoye he? So hari ibyanditswe ibyavuzwe bijya bisohora pastor. Oh, there is a time when scriptures are fulfilled in the ears of people. Nicyo Imana bamenyesha pastor ati nabisomye ariko uyu munsi ibyo bintu bahana imyaka magana ashize hari umunsi basoreye. Now hari abapfuye batabibonye, hari abumvise prophecy baragenda ariko bisohoreye kuri mwebwe. Restroom biradusohoreraho. Bidusohoreyeho mu izina rya Yesu. These scriptures are coming to fulfill unto us in Jesus' name. 20, the Bible says, and he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him.
They were fixed on him. And he began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Now, there is a time scriptures are prophesied, they are written, there are those who hear about them, they don't know what will happen, and they die, that generation passes on. But now Jesus was telling them, this has been fulfilled in your hearing. I pray and I tell you, Grace Room, we are going to have scriptures fulfilled in our hearing. Pastor, ugasemuye neza ku buryo tuzakagarura nanone. Pastor, soma neza mu byanditswe byawe. Ninde ufite Bibiliya? Who has akomeza soma aho tugeze? Continue, let's go. Pastor, ninde urimo arasobanura ibyo bintu? Yesu arimo aravuga. Pastor, arimo aravuga. Arimo arabwira abantu kuko bamutumbiriye. Ubundi yari yabiretse. So gutumbira kwabo kwari ikibazo. There was a question. Yes. Abonye poof aravuga ngo hari akantu ngomba gukurayo. Grace tugomba gutumbira. Gutumbira kwa provotse ibyo yararetse kwitabire kuko abo yarahaze imbere yumvaga surtout les pharisiens n'abaki batarimo barakira, ariko abantu ngo bayigira gute? Baratumbira, bashyira demand. Arebye aravuga ngo ntabwo nagenderaho, reka mbapase message. Dore rero cyagiye kubabwira hano tugeze kuri kangahe? Now, this is what happened. Jesus read, after reading, he closed the book, and that was it. When people fixed their eyes on him, they provoked something, and Jesus spoke out these words. Today the scripture is being fulfilled in your hearing. Yes. Tugeze ku murongo 22. Bose baramushima. Babanje kumutumbira. Ariko rero munezero mfite. Babanze kumutumbira, ahita babwira ko uyu munsi kuko bari muri confusion. Hari ibyahano bimaze imyaka. No kuba hari ntabwo bazi ko ibyo byahano bimaze igihe mu kirere bihari. So they don't know. Aharari cyakoze cyambere mu munankurikira Grace Room. Are you following Grace Room? Abanje kubaha makuru. He gave them information. Nakozweho Imana imbwira ngo umwuka mubi utuma abantu batamenya igihe barimo ntabwo utangiye vuba. Ufite imyaka n'imyaniko kugira ngo utuma abantu bakomeza kurindagira Isaya yageze ariko utamininga ko yageze ari ikintu kiri ku munwa kitari mu mutima. Kuko hari abantu yicaye hagati pastor amazi igihe abagendagendamo isaha yabagereye ho, ariko kubonabona wako hewani ntibazi bibereye ku nkombe, gahunda zakomeje. Kuko iyo babimenya ko uyu yahageze baba baramushyizeho demand. Pastor ninde wari kumurekura? Yari ahari, bari muri esprit yo gutegereza uzaza. Pastor byakoreraga hamwe. Urahari ariko hari ikintu tugitegereje. So attitude yababonanaga niyo yamubabazaga. Ivuga ngo urahari, twabibonye ko ibyo murakora ni Messiah, ariko hari ikintu kirimo kiratugora cyo tubwira ngo let's continue waiting. Dukomeze dutegereze azaza uzaza. Now confusion hagati ya present na future. Wakababwira ngo uyu munsi bisohoye mu maso yanyu. Isaya yageze, ushobora kwakira icyo wari utegereje, ushobora kwakira uwo mwana, ushobora kwakira icyo wari utegereje, ariko hari ikintu kirimo kirakugora, kirakudisturbinga kikubwira ngo no time yet. Now, when Jesus was speaking these words, they put a demand on him because they fixed their eyes on him. And now it's very clear that when he was speaking about the present things that are happening now. But because people saw Jesus, yes, that they knew that the Messiah is around. But somehow they were disturbed because they have been always waiting. So they feel like he's the one, but somehow we are waiting for someone else. Now, ndashaka murebe ikintu agiye kubasobanurira pastor. Look at what the scriptures are saying. This is Jesus. 22. Bose baramushima. Batangazwa n'amagambo meza avuye he? Mu kanwa ke bati mbese aho uyu siwe mwene Yosefu? Barongeye barakase.
hari umunezero barimo barumva, hari impinduka irimo irababamo, ariko mu mutwe byanze guhura. Hari ikintu kimwe kirabadisturbinga mu mutwe ngo ahanga uyu mwene Yosefu. Still the same spirit irimo irabatomentinga. Mu mwuka niwe bakishima ngo bose barishima, ariko mu mutwe kirongera kiti siwe, ntabwo araza, Mesiya azaza. Fire. 22. So all bore witness to him. Witness, pastor. Witness. Barabihamije. Mbega imitima irabihamije. Pastor, umutima urimo urumvamo ikintu, ariko bari wametembea. Now the Bible says, so they all bore witness to him. Yego. And marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, is this not Joseph's son? Imagine, Pastor. Ibyo barimo barumva mu mwuka ntibirimo birahura n'ibyo. Pastor, barimo barakura Yosefu. Yosefu aje ate? Now, what they are feeling in the spirit is not the same thing that the eyes are showing them. Somehow they feel like this is the son of Joseph. Is there anything that a son of Joseph can give us? They are doubting. Kuko hari ikintu biremyemo cy'ikinyoma ngo Mesiya naza. Hari ibintu pastor, hari ibintu bishyizemo. Buriya hari amasezerano utindana agahita gushyiramo image. Yes. Big yes. Ngo Yesu naza nuko bizaba bimeze. Buriya azagendera mu kirere cyangwa Mesiya azaza ameze gutya. Hari ikimaje bari bafite kibabuza kwemera ko uyuje yambaye rugabire ariwe, aje agendesha amaguru arinde ariwe. Bibabuza kwemera ko isaha yageze, kuko hari kimaje bafite bakriyetinze muri bo kitarimo kirahura na reality baribona kuri tele. Now there is an image that usually comes when you spend long time in a certain condition or circumstance. So there is a way they heard so much about Messiah will come, Messiah this, Messiah that. So it was hard for them to believe that the one they are seeing before them is really the Messiah. So there is a way they expected the Messiah to come, not according to the scriptures. Niyo mpamvu ubona abantu batinda kwakira cyangwa gusohoza umuhamagaro. That is why people delay to bring forth their calling. Kuko hari ikintu utegereje ngo kibanze gikoreke hanyuma uzabone kugira gute kwitaba umuhamagaro. Nzategereza amafaranga banze kwanza, mbanze mbikagira gutya, mbanze ngererya, ntazajya kurushya, ntazajya kuruhira ahantu. Imana ikubwira ngo nubu. God tells you, ikakubwira ngo nkorera imibare yawe ntigire gute ntihure nicyo irimo irakubwira. Umuntu agatinda agashyiraho Imana igihe, nicyo cyabaye kuri abavandimwe bashyiriyeho Imana igihe. Baravuga ngo Mesiya turabizi ko azaza, ariko not now, not you now. Kuko hari ukuntu bamaze kumenya ahari ikintu ni cyiza kizaza gikubita amakondera azavugira mu birere bine Mesiya nguye aravutse. Hari ikintu bari bafite muri bo kitari reality kandi batabwiwe n'umuntu. Ni ikintu biremeye kibabuza kwemera igihari. Grace turacyanze twanze kwiyumvisha ibintu biri ahantu, twanga kwemera ko isaha yagize gute. Now we refuse to embrace that image that comes when you have heard something over and over again. So they heard about the Messiah, but somehow they felt like if the Messiah comes, I think there will be like an earthquake, and then there will be a lightning, and then thunders will come in, and then we will know that Messiah is here. This is something that is not according to the scripture. We deny to say that something has to happen for us to know that the appointed time has come. God said it's our appointed time, and so it is. 24. Jump to 24. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi. Soma cyane. Wemerwa iwabo yagiye kubona abaye rejete, abona arasunitswe.
ntibabivuze n'akanwa ariko imitima arabyumva ko hari ikintu irimo iregezayo. Bakivuga Yosefu yahise yumva ko hari ikintu bamusanyije nacyo. Barimo bararejeta igihari, barimo bararejeta. 24, the Bible says, then he said, assuredly I say to you, no prophet is accepted in his own country. Umva rero 25:6 arababwira, ariko ndababwira ukuri yuko hariho umupfakazi, no, hariho aba ni benshi, right? Hariho abapfakazi bangahe? Benshi mu Bisirayeli mu gihe cyane cya Eliya, ubw'ijuru ryakingwaga imyaka ingahe? 3 n'amezi angahe? 6. Inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose, nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo. Babapfakazi bangahe? Benshi. Eliya ntiyatumwa kuri bo, ahubwo atumwa ku mugore umwe w'umupfakazi w'Isarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Arabahonze koko. 2. Icya kabiri agiye kubabwira, kandi hariho ababembe bangahe? Benshi mu gihe Abisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Mu yandi magambo, abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi. Icyambere arababwiye ati abapfakazi bari Serafati bari mu icyo gihe muri bari benshi, ariko Imana ihitamo umwe, niyo yabihisemo, ihitamo umupfakazi wa hehe? Wa Serafati. Uzi ikirimo arababwira? Read. Hari benshi ihitamo umwe. Hari abanyabibembe benshi mu gihe cy'umuhanuzi nde? Elisa. Still bagumana ibibembe byabo, ariko Imana mu nzira zayihitamo umubembe umwe arakira. Ni nko kubabwira ngo habaye generation nyinshi ntizasohorerwaho n'isezerano, ariko ubu ngubu ntacyo mwakoze nk'uko wa mupfakazi ntacyo yakoze, ntacyo mwakoze nk'uko Namani w'umunyabibembe ntacyo yakoze, ariko nahisemo mwebwe. Isezerano ribasohoreye ho, nta n'ubusobanuro wabiha. Nuko uko nahisemo Namani, uko nahisemo umupfakazi mu bapfakazi benshi, niko mpisemo mwebwe kuba nicaranye namwe mbabumburiyeho igitabo. 24, and the Bible Pastor, says, wait, uracyumvise icyo? Pastor, icyo ni igiki? Unacyumva Pastor? What is that? Aho ndakwizera wamaze gutembera, garuka rero. Uvuyeyo uragarutse, ugeze rero mpoye, urahageze, ngaho ubonye iki? Pastor, nukuvuga ngo Yesu ateruye amagambo arimo arabwira abantu ngo you guys mugiriwe amahirwe. Wakabonye? Kuko njya ntanga amahirwe no mu gihe cya Elisa natanze amahirwe ku munyakibembe. Mu gihe cya Eliya hari timu y'abantu nagiye so nubu kuba nicaye hagati muri mwe ndimo ndasoma nkabasoreza mbabwira ngo bibasohoreyeho, ni amahirwe atagirangana. So Imana igitanga amahirwe akagwa ku bantu, nta n'icyo igitanga season ikagwa ku bantu. Yes, Pastor, ikagwa ku bantu, nta kindi wakoze, nta gututuka kwabayemo. nako Pastor Namani uko abibabwiye, Pastor ari yicaye hagati y'abantu batarimo baramwumva, basohoreweho n'ubu buntu bwa Namani, n'ubu buntu bw'umupfakazi, nk'uko umupfakazi ntacyo yatanze, kandi niko namwe ntacyo mutanze. Kandi hari abapfakazi bandi wengi. Grace, isaha yageze.
So urimo uravuga ngo hari urubyiruko Imana twi yagitoranya muri benshi isaha ikabagereraho kandi hari urubyiruko rwinshi muri urimo rwinshi uravuga ngo hari abagore benshi ariko hari abo twi isaha igereyeho hari abapapa benshi ariko hari abo twi bisohoreye mu matwi yabo hari abanyamuhamagaro benshi ariko hari twi pastor hari icyandijije amarira uyu munsi muri devotion Imana yambwiye ngo mwirinde mutaba nko babaye kuko yarangije kuvuga agira ngo bagiye guhita bahaguruka bavuga bati yes oh my God pastor abona umujinya ngo ise wikuba kangahe kenshi bati bugibone gusa burero wishyizeho nturi mwana Yosefu hatukujuye pari hari Nazareti ubaza wowe ugenda n'amaguru imvura zikurya pastor yarazi ngo arimo arabwira bumva agiye kubonabona bazabiranywe n'umujinya ni gute umuntu yegezayo isaha ye yageze pastor aba ni abantu basize abana mu ngo aba ni abantu bari mu ngo zimeze n'aba ni abantu semura 24 and the Bible says, but I tell you assuredly, many widows were in Israel in the days of Elijah. Yes. When the heaven was shut up. When the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent except to the Zarephath in the region of Sidon, to a woman who was a widow. Many lepers were in Israel in the time of Elisha, to the Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian. And then? Jesus have mercy. 28. So all those who were in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath and rose up and thrust him out of the city. And they led him to the brow of the hill to which their city was built, that they might throw him down over the... Pastor bagiye kumwica ugeze kuri kangahe 29 yego barahaguruka bamwirukana mu mudugudu pastor baramwirukanye arimo arabwira uyu munsi basohoyeho uyu munsi agakiza karaje nje kubakura mu nzu y'imbohe nje kugira gutya baramwirukana toka hapa genda arimo arabwira imbohe zifunze. He was speaking to those who were in prison, and he's telling them, your salvation has come, your time has already come, your appointed time is here, because scriptures are fulfilling to you. And they were all in anger, and they told him, get out of this place. They took him out, even escorted him out of the city, and took him into the hills. Pastor, 29 barahaguruka bamwirukana mu mudugudu bamugeza mu manga y'umusozi bagize gute batuyeho bashaka kuyimutembagazaho atembagare pastor apfe mbega pfa noneho ariko abacamo agira ate aragenda mwumve mwihangane mukurikire agera i Kaperinaumu noneho aramanuka ajya he Kaperinaumu umudugudu w'i Galilaya abigisha nanone pastor ahambere bagiye kumwica banze kwemera ko isaha yageze umva n'ahandi pastor abigisha ku isabato batangazwa no kwigisha kwe pastor ibyo yakoraga barabyumvaga bakabimenya bakanatangara imitima ikabatangaza n'umunezero ukabuzura ariko hakaza igispirit kidashaka ko bagira gute bakira igihe n'umwuka ugutandukanya n'igihe cyawe cyageze n'umwuka ugushyira mu buretwa kandi igihe cyo kuva mu buretwa
cyageze pastor ni umwuka ukwereka ngo nta gishya nta gishya. This is nothing new. This is a spirit that tells you there is nothing new. This is all normal. It's common. Nta birenze mbere. Nta birenze. None se murashaka kuvuga iki? Ariko abantu bishyiraho ngo n'umwuka wagoye kuva na Yesu yahuye nawo. This is a spirit, even Jesus himself came across it. It's a spirit that wants to show you there is nothing new. Take it cool. It's normal. Don't strive so much. There is no much to run for. Yes. It's a spirit that wants to minimize what God is doing. Exactly. N'umwuka mubi ariko turawukubita mu izina rya Yesu. We are going to put that spirit down in the name of Jesus. Pastor, ushaka gucisha bugufi gukora kw'Imana. Yes, it's a spirit that wants to humble the working of God so that it looks like it's normal. It's not a surprise. Ikikwereka ko ari umwuka pastor mubi nuko wahangaye Yesu gutya noneho wananiwe mu bantu uhangara Yesu uramubwira ngo we nta gukoreshwa n'Imana. Nukoreshwa n'Imana ngo ukoreshwa na Zeki ngo ni Beelzebub. Pastor batangira no kushaka kumusobanurira ikirimo kiramukoresha. Mbega reka tugukonvenke noneho tukwereke ko you are not from God. Twakimenye ikigukoresha turakizi. Pastor baranagihimba. It's a spirit. Igihe cyose isaha yageze pastor hari another spirit ihagurukana ubukana kugira ngo ibarindira ahantu mu mayira abiri. Witera intambwe, nothing more, nothing new, nothing nta mbega igumire muri comfort zone, igumira aho usanzwe nta ahubwo muraduteza icyuka muraturushya umugabo we Yesu icara. This is a spirit that wants to convince people of what is happening as if there is not really much that is happening. It's a spirit that wants to confront. It actually in the Bible it shows us that it confronted Jesus face to face until they started saying that Jesus is not power of God, but rather is being used by other spirits. They came up with something. There is another evil revelation that comes out to submit the working of God. Pastor, uwo mwuka wahise urengaho ubonye yawurejese nawe uzaho wagiye ahantu hari very sensitive. Pastor wahise ujya iwabo mu rugo Pastor mu rugo abavukana nawe bibiri vuga gute Pastor abandi bavutse nyuma Maria arababwira ati uyu byaje they knew inkuru yose mama yagize gute yababwiye. Pastor baramureba baramwanga niko bibiri ivuga. Babira niko kuvuga pastor baramurejeta ku buryo bibiri bavuga nta n'igitangaza yakoreye iwabo. N'umwuka wamunanije mpaka ananirwa gukora. Pastor ananirwa gukora igitangaza yahava hirya agakora kuko ntashobora gukorera ahantu yaba yerejete mu mitima. Niyo mpamvu Grace Room naje kukubwira ngo itonde cyane, itonde kuko ukeneye Imana, itonde ukeneye Imana wowe. Let me tell you, Grace Room, I came to tell you, be very sensitive because we need God like never before. Jesus himself, the Bible says that his brothers rejected him and he did not perform any miracle at his place. That's why I'm telling you, Grace Room, be very sensitive. Don't bring anything like you know what God is doing. No. Pastor, n'umunyagwa umwuka wagoye naba n'intumwa. Pastor intumwa ze none se iwabo mu rugo bamurejese, intumwa ze rejete, abafarisayo rejete, abasadukayo rejete, abanditsi rejete. Pastor isaha yageze. Jesus, it was already the appointed time for people to be set free, to be delivered, because the Messiah had already come. But look at everything around him. At home, he's being rejected. In the synagogue, no one wants to hear. The Pharisees, they don't want. The scribes, they don't want. Everyone around him, they are rejecting him. Pastor, nibashaka hari ikintu kirimo kirabagora. There is something disturbing them. Bivuze ngo bagera mu mago. They come in the homes. When they go to eat, they start talking. What is that? Honestly, he's speaking a lot of things. What is that? Is there anything unusual? We all know that he was reading the scriptures, and so
Now, saying that the Spirit of the Lord is upon me, who can't do it? Even Isaiah prophesied. nukuvuga ngo ikintu cyose akoze barashaka kugikoresha logique. Everything that Jesus was doing, they want to attach logic to it so that they can give it sense. Ntabwo nzi ko ibintu wari bona pastor. Nageze n'ahantu haranyereka pastor. Nagiye ahantu ndavuga ni ibintu nigeze mbisoma cyangwa ntabirasoma. Pastor, umva ukuntu havuga. Ngo ayi Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Aho ni 13:34. Ngo ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse kukubundikira. Nashatse kubundikira abana bawe nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Pastor yageze ahantu complaininga, ntabwo mwanyemereye, ndashaka igihe cyo kubabundikira cyageze, igihe cyo kubashyira mu mababa yanyu, igihe cyo kubahisha ibibababaje cyageze, ariko mwanyangiye. Yes. So ndimo ndarizwa nuko mwanzi. Jesus came a point and complained and said, I am ready to cover you, I'm ready to protect you, I'm ready to wipe your tears. The hour of your joy has already come. But what I'm saying is that you have rejected all the good things I have for you. Yerusalemu cyo cyanditswe kirihe please? Please give us that scripture. Ni 13:34. 13:40. Ndimo ndiruka kugira ngo dusenga. Ayi Yerusalemu 13 Luka 34 niho? Yes, yego. Ayi Yerusalemu tugenda rimwe 2 3. Oh Jerusalem, Jerusalem. Wichichi abahanuzi ngugatera amabuye. Pastor, abagize gute? Abagutumweho. Ni kangahe mbega byabaye kenshi arimo arabara inshuro. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe Yerusalemu nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Kangahe? So ubwa mbere nagize ngo byagize. I tried again. I've been trying. So mwaranze. 34, the Bible says, Oh Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you were not willing. Yeah, not willing. Bivuze iki pastor? Hari igihe isaha igera Yesu akarekura amababa ye anabishaka. We yamaze kubishaka. Yanabibabwiye pastor, kwera bibabwiye ati umunsi byabasohoyeho. Munyemerere nkora ibyo ngomba gukora. Baranga. Ara trying again. Baranga pastor. Kandi kwanga ntago bamubwiraga ngo no. Ngo nuko barishima kibavuga ayo magambo. Nuko baramutumbira. Mbega pastor barimo baracya ariko bavanze ibintu bibiri. Harimo ni wowe ariko si wowe. Now they are mixing two things. There is one thing that tells them it's him, because when he's speaking there is that light, there is that joy, there is something is happening in their spirit. But somehow they are still in denial. Is he the one? Is he not the one? Icyo ni ikibazo. Numwuka wagoye n'intumwa. Pastor Petero ku munota wa nyuma yabwiye bagenzi tujye kuroba. Pastor abagiye no kuroba. Peter is the one who told all other disciples, come, let's go back to the fishing. No, that spirit was showing him, you have been running for nothing all these years, it's already done, nothing much. So go back. Umwuka wabahonze rimwe banamubaza ngo harya twebwe twasize tuzahembwa. Bageze no kuri kaje. Mamoni yarabateye hagati muri season atarikoze harya akagafaranga urakabona gute wowe? Tubwira utwara tujye muri cash tuvuga amafaranga. Pastor, discussion irakata. Harimo n'abyanguza bagira abarogi b'abantu bati nabyo abantu bazutubwire kwanza urabona bimeze gute. Abasize tubwire kwanza uratwongeraho pastor bareba tabwate kuko mwatembereye. Pastor yahoraga garura mpaka Petero abwira abagenzi be dusubire kuroba. Pastor agiye kubona abona batebe bafashe inshundura ati ntibishoboka. Petero wageze ku
soni ku musozi nkahindurwa akavuga ngo duce ingando nibishoboka usafata ijundura reka da pastor arebye abona umwuka wa muhonzi abona abagenzi be bashishikaye pastor yabakuye mu ngo iya 3 ans imyaka 3 irashize abona bashishikaye bari ku mazi pastor basubiyeyo mu gikari byashwanye bya saison ntabwo babyitayeho abibonye aravuga ati ko ndimo ndakina reka ndeke kubakira urubanza ngende mbagaburire nongere ngarura imitima aragenda kubita imbabura mu gasozi pastor abashyiraho fire ashyiraho honja n'amagi arakaranga n'ubugari ahita aramanuka basanga mu gitondo bashobewe bararobye babura icyo bafata ahita arababwira ngo bana bato hari icyo mwafashe pastor yazanye impuhwe umuntu pastor uyu munsi nabigiyemo ndapfukama mbwira Imana ni I'm very sorry. Now today I went to scriptures. Sinzigere nyoba aho nakagombye kuyoba. I prayed today. Fata ikintu mu buryo bworoheje atari kuba wabishaka ko ngifata. Pastor ubucitswe koko. If we bakubundikire bagwe ngo tugiye kubundikira umeze nabi uranuna coka wewe. Urarushye isi yarakuruhije wese imyaka magana irashize wararushye igihe cyawe cyo gutabarwa kigere bagushyiremo bakubundikire wikuzeyo unajua ngirira ukwegereye wabyumvise ibyo mama vuze. Turn to your neighbor, tell your neighbor you have heard what mom has just said. Mubwire neza wabyumvise. This spirit has been beating everyone, even the disciples. This is what happened to them. Jesus was teaching them every now and again, but they came to a point and they started asking one another, what are we going to gain out of this? We have been behind this man for all these years. And they came to Jesus and asked him, Jesus, tell us, for those who have followed you, what are they gaining? And Jesus had told them, I will make you fisher of men. But somehow they were not able to understand this fisher of men, what will it benefit us? They wanted to know the tangible things that they are going to benefit. So this is a spirit that wants to show you, you are after nothing. You have been running, but there is no benefit. This same spirit came to the disciples until they came with an idea and said, you know what, let's go back into fishing. When they reached at the lake to go to fish, this is when Jesus appeared to them and told them, little children, did you find anything? And he gave them food, they ate from there. He knew very well that these ones are being challenged by this same spirit that was chasing Jesus. It's as if they don't understand. They know hearts can testify. They are witnessing, but somehow there is still a denial. Is he the one? Is it true? Is it my appointed time? Should it be? Then what? There are a lot of things that are coming to challenge him. Kuko pastor bagorwaga abenshi n'imyaka bamaze mu bintu by'Imana. Pastor baorga mu masinagogi iyo mdomo wanayizoea it is baramenyere pastor buri sinagogi barako bagasoma ibyanditswe nuko rero umwaka w'Uwiteka bageze bagataha bagasura muri bya bibazo bakongera pastor barabitizemo ku buryo nothing new. They had spent time into that. All the time they come and read, the Spirit of the Lord is upon me, and God has given us a year of the masses and acceptance of the Lord. So they had already gotten used to the scriptures every now and then. So they knew that nothing new is coming up. Bagorwa n'uwo mwuka. That spirit Grace gave them hard iki time. gitondo nasenze nisengeye ariko sinshobora kubasiga nasenze ntabwo turi bwemere kuyobywa ku buryo ni wicarana n'umuntu kumva ari muri wo mwuka uzamubwira uti fire now Isaya nge yageze nubwo ibise byaba byinshi bikabibona ndimo ndakubitwa iburyo n'ibumoso nuko umwana agiye kuvuka. Yes. Nta mwana uvuka atagize gute nibyo Pastor George yavuga ejo bundi sinzi ko mwana mwumvise yari maravuga ngo nahinduye n'itike y'iki y'indege. Pastor Amanda yayemeye umuntu ufite akazi nkake afite imirimo arimo arakora upfa kurekura akazi gusa ubuzi ibintu abayishe hari amafaranga urimo amwishyura hatuye arimo arya amabuye nukuvuga ngo budget yongeyeho nukuvuga ngo ibintu byiyongeyeho bafite umwana mutoya ubuse arimo aricara hategereje iki. Now let me ask amaso ya y'umwuka ameona pastor. Yes. Now let me ask pastor, you. ave muri Amerika aze gufata ikintu wowe wicaye hano uri mu busirimu tu ngirira ukwegereye fire. Turn to your neighbor, tell your neighbor, don't allow
to sit in a place when you're not receiving what you're receiving. I remember Pastor George told us this the other time, last time when we were here. He told us that he already changed his ticket. My question is, why did he change his ticket? You think he doesn't have what to do? He has a lot of things. The schedule is... But somehow, his eyes have already seen something and he's not ready to lose what he has seen already. But he's ready to keep on sacrificing. He has changed the ticket where he's staying. He has to pay the rent of the place. He's eating. He has to feed himself together with the wife. They have left their home the other side. They have a child there. And you think this is just because he wants to keep around. No, there is something that his eyes have already seen and he doesn't want to lose the opportunity. Niyo mpamvu ejo bundi yababwiye ngo inkike ze yiriko zarituwe n'iki afite ikintu amaso arimo aramwereka wowe urimo urataha hariya karuma undi aratashe gatenga uragiye kuri wirirwa kuri TikTok witiktokinga pastor hari ijambo Imana impaye uri kurigishire yego ni muri some muratinya shiraho ibyo Imana imubwiye ubu nyine ngaho shiraho vuba mwatinze media Yohana 11 John 11. iyo ureka kuhavuga bakahita bashyiraho pastor kuki batari mu mwuka media shiraho barabibiye aha Yohana 11 Yohana 11 ndashaka muhashireho bisa nk'ibyo nyene twagiye 49 haravuga ngo hari umugabo witwa Kayifasi yari umukuru mu bantu bitorero ngo bagira inama yo kwica Yesu yego ngo maze bitera Yesu usome kuri 55 na 4 ndashaka bari umushira na 4 haravuga iki nuko Yesu ntiyaba kigenda mu bayuda kumugaragara ayiwe ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa Efurayimu agumanayo yo n'abigishwa be Bibiliya iravuga mu Cyongereza Bibiliya y'Icyongereza ngo Jesus is no longer do ministry in public. Ntiyaragikora yahise arekeraho gukora aho nyene arahagarika gukorera muri public kandi aha niho yaraheruka gusanga abantu abakiza bamena amabati bazana abana bakiza ariko ngo he stop arahagarika ntiyongera gukora kubera batamenye ku isaha yabo yageze kandi ngo yari igihe cya Kosova pastor nawe nibyo nyene Imana irabimbwiye numva ndatinye rirambuye ngo ubwira abantu bafocusing isaha yarigeze yari kuri Pasika Bibiliya iravuga ngo abantu bamurebera mu madirisha musome ibyanditswe ngo bareba ngo bamutegereje ko aza mu sinagoge hanyuma bari kuwundi nawe ngo arakatara babisa ngo he don't force he waits somebody to come to say heal me change me bless me it is time to focus numwanya wo focusinga nta kuranga ntaguhana iyo wanze agarika gukora muri public ngo he stop his ministry in public 54 let's read in English The Bible says God have mercy. Therefore Jesus no longer walked openly among the Jews. Pastor Eric yahugendana nabo ngo iki nibitanga arahagarika n'ibintu byose arahagarika For this reason, Jesus no longer went out in public among the Jews, but went in the wilderness to a village called Ephraim, where he killed himself with his pastor. So, Pastor George. Pastor Kapernaumu igiye gusoma muri Luka niho hano yagarutse ngo kora ibitangaza aravuga ngo Jesus come back again arongera gukorera bitanga so numwanya wo gusinga numwanya it is a prophetic urane ubwo wari wicaye Imana yakubwira gute irambwira ngo bwira abantu banje ba focusing iryo jambo ni prophetic mita numva ubwenge buntwaye muri 11 hano nuguruye ngaha naranahasurinye Imana irambwira ati nukuyahagaritsa imirimo niwo it was a time to bless people it was time to wari kungu Imana Yesu aha niho bari bategereje pastor
ngo ariko ngo kubw'umuntu umwe Kayifasi azana ibyitekerezo bibi yigisha abandi, ariko muzamutse gatatu iravuga ngo byose byari byabaye kugira ngo Yesu azapfire ihanga. So pastor, he stopped. Arekeraho. Kandi yaragiye kubakiza. Zamura amaboko uvuge ngo mwami wihagarika gukora. Turavyara nituvyara. Turavyara. Nibisubiye hahandi. Turavyara kandi bizima. Wabivuze pastor, abumva nibumva. Yo Jesus, oya zamura ukuboko ndumubwira Raise up your hand. Tell Jesus, please don't stop working. Wirekeraho gukora. Iki gitondo nibyo yambyukirijemo pastor. Yambyukije early in the morning nibwo nagiye muri ibi. Arambwira ngo ntabwo nishora aho imitima igiye yagiye ku ruhande. Simfa kwishora. Ntabwo mpfa kwisukira ku muntu. Jesus was telling me, the Holy Spirit was telling me what Jesus is saying, that I don't just go, I don't involve myself when people don't want me. When they deny me, I move out. It's clear. Aravuga ngo umutima umenetse ntabwo nzawirengagiza. Pastor ntadiringa n'urusaku. Isaya yageze adiringa n'imitima. Amenya ikiri mu mutima. Yes. He knows what is in the heart because he deals with a heart that is humble, a broken spirit. So he stopped. Yahagaritse gukora ibitangaza mu Bayuda. He stopped performing miracles in the Jews. Bari bababaye. Pastor bari bababaye. Bari bamutegereje, bari bitegereje ibitangaza, bari barindire, ariko kubwa umuntu umwe ahindi ibitekerezo. Ahita arabihagarika. Wavuze ngo Yesu wihagarika gukora mu buzima bwanjye. Oh Jesus, help me. Wihagarika gukora hagati yacu. Tubabarire, turihanye, turinde, dufashe igihe cyo kubyara cyageze. Ntabwo turi bwemera ababyaza batari bo. We are not going to accept those the midwives which are not the right one. No, we have to receive our season because we are not ready to lose it. So birashoboka rero ko Imana igirira ubuntu umubembe umwe nawe akamurejeta akabyanga akanga gukira ibibembe. Siko Bibiliya yavuze. So it's possible for a leper to deny, to reject the healing. Umva mbabwire Grace Room, ahantu hose uzumva ngo Yesu arahari uzahabwirwa n'imirimo ye bwa mbere. Ikitumenyesha ko ari we nuko yitamurura mu bimenyetso n'ibitangaza. Yes. Iyo mbona ibintu arimo arakora reka mbakurireho noneho. Now let me tell you the truth. Iyo mbona ibyo akora hano nyize sida nyize kansa iri ingo zisubirana nyuma y'imyaka 5 divorce 20 ngize gutya reka mbakurireho niwe uwo twategereje uwo twaririye niwe, the one that we have been crying for and the one we have been waiting for. He's already here. When I hear testimonies, let me tell you the truth, it shows me clearly that he's already here. When I hear someone saying, I've been healed HIV, I've been healed cancer, God has brought my family back together, my marriage has been mended, these are the works of God. One thing that will show you that Jesus is in a place, it is when signs, wonders and miracles are being performed. Yes, for the reason why Jesus was manifested was for him to finish the works of the devil. Now every time you see the devil losing, get to know that it's not only happening, there is one whose banner is lifted on high. Byahaye ubuzima bwabo Yesu mu mezi amezi buruko duteranye abantu baza biruka bagira ngo baje gufata iposho. I am telling you, who is that confuses the hearts of men? It's only Jesus. Who is that confuses the hearts of men? Can you celebrate the presence of Jesus? Grace Room, come on. Is he there? Kubaho kwa Kristo hagati yacu. Mwanyemerera tukamubwira ngo turabizi kuhari. Turakureba urahari. Twabzumvise urahari. Tubabarire, we celebrate your presence. Let's celebrate the presence of Jesus. Testify and say, yes, we know you're here. Yes, we feel you around. Yes, we testify and we are witnesses of what
what you're doing. turimo turapanga umubatizo ariko byaducanze abantu bararenga ibihumbi bitandatu ayayayaya pastor We have people bararenga ibihumbi bitandatu ndashaka kubatizwa ndashaka kubatizwa ndashaka kubatizwa ndashaka kubatizwa ibihumbi bingahe more than 6,000 people are writing saying we want to get baptized. How do you baptize 6,000 people? What is that? Who is that behind that? What kind of baptism is that? Let me tell you the truth. Jesus is already in this city. They come Mwami tura celebrate presence yawe. We celebrate your presence, Jesus. Narahereje message Pastor Anita. I sent a message to Pastor Anita last night. Nejo cyangwa nejo bundi ndamubwira ni gira vuba panga umubatizo. Umuntu avuye muri prison amaze imyaka 5 yasohotse avuga ngo kubatizwa ngo ni muri prison ngo pastor nimo ndabwira pastor ibi ni ibiki mugikana ibyo mubaza what is this uzibintu ufite mu bikari it's unbelievable Things that we have. reka mbabwire ngo ntabwo ntangiye gukorera Imana muri imyaka 6 ya Grace Room wewe I have not been serving God for only these 6 years in Grace Room. No. I have been serving God for some good times. zicyo bivuze gubwiriza ugatutuka I know, wahamagara abakizwa bose bakakureba gutya I know what it imitima means. y'inangiye I know what it means when you preach and sweat and do an altar call and everyone looks at you as if they're all born again. nzicyo bivuze kubwiriza ukavuga ngo ninde ushaka gushima Imana hakabura numwe I know what it means. imitima ifunze umuntu akumvana none ubu turafunga gushima Imana abantu bakarira I know what it means when you preach and when you tell people come and give thanks to God and everyone looks at you as if God is not doing anything because their hearts are already locked. And now we are in a season where we tell people you're not giving thanks and people go back annoyed crying. What is that? Since when did it ever happen? umambabwiza ukuri ntabwo tugiye kubabaza umutima w'Imana. Let me tell you the truth, Grace Room, we are not going to hurt the heart. nushaka no kujya kuri urwo ruhande turakwitandukanyijeho If you want to go on that side, I'm assuring you we are not with you. ariko ndabizi ko udahari But I don't want you to go ndabizi ko there. twese dushaka Imana I know all of us are seeking God. igihe cyo kubundikirwa n'umwami wacu n'umwuka we nk'uko inkoko ibundikira imishwi nk'uko yabibwiye ab'i Yerusalemu n'iki banyarwandakazi umurikiye online igihe n'iki cyo gutabarwa uzankurikira igihe n'iki cyo gutabarwa nimuhugukira umwami ikirere kirafunguye mwirebe ibibagose Yesu ari mu murwa Yesu ari mu murwa. Let me tell you, Rwandans, let me tell you, everyone who is here, and those who are following online, those who will follow later, this is the appointed time of God. Heaven is already open. Leave alone everything that you see aside you. Connect yourself to the season because it's your hour. ndimo ndabwiriza Pastor George ahise yumva icyanditswe kivuga exactement ngo ngwiki ngo he stopped ngo yagera hano arahagarika gukora bamukeneye umva ntabwo uzahagarika gukora mwana Lord, you will not stop working. We need you. ninde udashaka Yesu akora Who does want Jesus to work? Who is he? turabishaka Do we want him? wakwemera mu buryo bwawe mbere yuko nkomeza mu buryo bwawe kora ikintu wowe udakopeye undi umubwira uti niba warabonye umutima ukabona ko ntabyemera mbabarira nyumvisha mfasha hanyuma uselebre mu buryo byumvamo Now, niba ugendagenda niba ukubitaganiye kamwe niba ugira gutya abibone ko deep inside your spirit abisomemo ko you celebrate his presence. now, let me ask you before we continue, make it, even if you don't understand it, tell him, forgive me for not understanding what you're doing, but help me, Lord, because I know you're already here. Then you'll celebrate in your own way. wamuka mubi we turagutsinze mu izina rya Yesu. You evil spirit, we overcome you in the name of Jesus. turamamaza intsinzi uwiteka akoze ikintu gishya ko kigaragaye turamamaza intsinzi We proclaim victory upon victory, for God has done a new thing, and it is live, it is seen by everyone. twanze kuva mu gicucu cyawe twanze kujya kure y'amababa yawe turayinjiyemo tubunditse
tubundikire turahari, tubabarire mwami, tubundikire turahari, turemeye tubundikire. We are here, Lord, and we accept you, Father. We pray that you cover us. Cover us just like the way a hen covers his brood. Zamura amaboko yawe ubikore mu buryo ubyumvamo. Raise up your hand and do it in your own way. Utubabarire mwami. Forgive us, Lord. Utubabarire kuguma muri comfort zone. Forgive us for staying in the comfort zone. Utubabarire kureberera nk'abatazi iby'umwuka. Forgive us for only looking as if we don't know what is happening. Utubabarire gukerensa. Forgive us for taking light what you're doing. Wihagarika ineza yawe, wihagarika gukora kwawe, wihagarika mwami, tubabarire gukiranirwa kose, tubabarire mwami wagaruye n'intumwa zagiye, ongera ugarura imitima yacu, intsinzi twarayumvise warayitubwiye, urakora ikintu gisha twaracyumvise, twarabyumvise, We have heard it, Lord. We have heard you. Forgive us. We have heard you. Forgive us, Lord. Oh, we celebrate your presence, Lord. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Forgive me. Forgive me. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Yes, he. Ooh. Ooh. Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God. Have mercy. Have mercy on us. Have mercy, oh God. Have mercy on us. Have mercy, Lord. Oh, turagutse. Oh, laida shomaya disoloudais. Hebetele, hidala barede, eta kaya duska, hebereidi la azobauda. He sings. The King of Glory is here. Come on, continue raising up your celebrate His presence. Mubwira ngo tubabarire. Forgive us, Lord. Mubwira ngo tubabarire. Tubabarire uduhe gufocusing. Tubabarire uduhe kugutumbira. Tubabarire uduhe amaso areba. Tubabarire uduhe amatwi yumva. Tubabarire udukangure. Dukure mu butasi n'ubunebwe. Take us out of laziness. Take us out of going slow. Help our hearts, Lord. This is our prayer. Jesus.
Osheteleba. The King of The King glory. of glory. Icharire mwama guhumugisha. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Iki gitondo This morning, aribyo nerekaga Pastor Anita mukanya. I was showing this to Pastor Anita. Namo ndamwereka umutwe nanditseho. Uravuga ngo out of prison. This is a word that the Lord gave me out of prison. Naryo jambo Imana yari yabwiye Pastor George cyagihe ngo you're coming out. And this is what the Lord had told Pastor George, saying, you're coming out. Byari nk'iyerekwa. It was like a vision. Ari nayo mpamvu nagiye muri ibi bintu byose. And that's why I went into all these things. Ansubiza muri iki cyanditswe ambwira ngo hari igihe ubwanjye nk'uko hari igihe ufite ubutware wenyine bushobora gusora abantu muri prison batagendeye ku byo yakatiwe, batagendeye ku gihe yagomba kumara muri prison. Ninde? N'umukuru w'igihugu. Iyo yemeye akavuga ngo ndababariye bigenda gute? Abantu barababarirwa nubwo yaba yarakatiwe burundu. Afite ubwo burenganzira nk'umubyeyi w'igihugu kuvuga ngo mbabariye aba bantu. Nta kindi kintu ijambo rye rirahagije. Now senga numvaga ari nkago rugero Imana imiranzanira. Imbwira ngo naravuze mu byanditswe ngo nigiye ukingura ati umbwirira abantu banjye ngo ndi ku miryango ya gereza mfungura. God told me, go and tell my people, I am at the door of the prison and I'm opening for people. Namaze kudeklara intsinzi bivuze ngo natanze ijambo rivuga ngo nimusohoke aho waba warakatiwe, imyaka wakatiwe, ibyo uburetwa bwose aho bwari bugeze. Yamaze kuvuga ngo sohoka muri yo prison, sohoka muri ubwo buretwa. Come out of that bondage, come out of whatever years that you've been there, whatever sentence that has been given to you. God has already said you are out of bondage. Hanyuma njya mu ijambo ryitwa prison. Pastor, iyo umuntu ari muri prison, ari muri gereza. When someone is in prison, uziko Pastor bajya bafata igihe. No, bafata igihe. Abantu bari muri prison Pastor. Barabigisha imyuga, bakina umupira, sibyo? Yego. Baradoda, biga ibintu bitandukanye. Pastor bakora ama concert muri prison. Ariko kuki prison itima? Kubera iki? Why is it that prison becomes a problem, and yet in prison, when you stay there for a long time, there are others who learn, there are some things that they learn how to do, there are other activities, lots of activities are happening in the prison. Kuki umuntu nigiye bamubwiye ati iga kugira gutya, genda ukina umupira, barakora sport. They do sports, they go play games, they do other different things. Yes. Kuki ava gukina umupira akinjira akarira akavuga ngo nzava hano ryari? Why is it that they go for games, they do other, they learn different things, but they still come and cry and say, when will I leave this place? Ko nta nkoni imuraraho, ko nta nkonji zimuraraho, ko arya. Niki gituma uburoko bwitwa? Kuki butinywa? Why is it that people fear to be in prison? They are eating, they are doing everything, but they are still in prison and they feel bad. Nabigiyemo nsanga Pastor nuko ububujijwe ni confinement, ni nka ya muri covid. Bayita gute? Lockdown. Ni nka guma mu rugo Pastor. Kuki twumvaga tusaba ngo Tugende. kandi uri wawe? Nagize ngo Pastor uri wawe, uri murarya, umwe n'abana, uri kumwe n'abana, ariko warambiwe ku buryo hari n'uwatsaga imodoka bakamufatira hariya ntagiye. Kuki warambiwe Pastor?
Why is it that people get tired? birimo birasa nka prison. It's as if it's a prison itself, and yet you are in your house. Niyo mpamvu abantu bari ibyo bataryaga abagabo banyoye ibikoma pastor. Men started drinking porridge. Kuki bihinduka ikibazo nuko prison aho ikagera cyangwa gereza ikubuza uburenganzira bukwereka ejo, kuko ntabwo wiga ngo ejo uzaba iki. Pastor, ntusohoka ngo ukore ubona akantu nta burenganzira bwashaka ubyare wororoke. Pastor, hari ibintu buzwa nubwo nta kiboko kikuriho, nubwo bisa nkaho ntacyo ubaye ariko urakibaye cyane, ahubwo umeze nabi. Now there are things that the prison will allow you. Okay, go drink, go eat, but you cannot get married in prison. They will allow some things, but there are other things, even though you look to be okay, but there are some rights you're denied because you're a prisoner. Kandi izo rights nizo zikoze ubuzima. And those rights are the ones that give life a meaning. None se ntiwashaka, You ntabwo don't get married. wakora, You cannot work. ntabwo wakwiga ngo ubone You can't degree, earn money. You can't go to school and get a nta degree. business wakora. There is no business you're doing. Uraho. You are sitting there. Hari abantu nibyo Imana yambwiraga, There are people mubona bambaye, dressing up. mubona bajya mu kazi, They go to work. mubona babyara. They give birth. Satani abizi neza ngo bari muri prison y'umwuka. And the devil knows very well that, okay, continue giving birth. One thing is for sure, you're in a prison. Abizi neza ngo uri muri prison. He knows very well you are in prison. Umusore aragucira uruhande ukabona afite agatuza, You wese arareba parfait ariko ari muri Prison. prison. Now, a gentleman is there, he's passing there, there are perfumes, but they are seated in a Ujya prison. mu rusengero uragenda ukicara, ariko Satani abizi ngo spiritually It's prison. uri mu buroko ku buryo hari ibyo wabujijwe. The devil, Uranyeganyega ntukubitwa, ucisha mu karya kuko n'imfungwa zirarya rimwe ku munsi, ariko ntabwo ubayeho. Nta nubwo urya ibyo wakabaye urya, you are not feeding the same nta things nubwo you're urya supposed to inshuro eat. wakabaye. You're not eating the times you're supposed to eat. The devil knows, okay, continue. Look like there is nothing much, but he knows very well you are in prison. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo naje kugira ngo nkingurire imbohe. That's why Nzikura ahantu. Pastor, none se yo twumva ubuhamya hano, umuntu avuga ngo naragendaga muri arena, sister yarashimye, aravuga ngo narize mbona ibi nibi, ngira urugo rwiza, ngenda ntwaye imodoka nziza, abana beza, ariko ari mu buroko bukomeye bwo mu mutima. Ajya hanze kwivuza, bigira gute? Biranga. Agaruka izo sameza, umutima wafashwe, urukundo rw'umugabo hari rutagera, urw'abana rwaranze kuhagera, urw'amafaranga rwanze kuhagera. Yesu aramukingurira, amusohora muri ubwo buroko. Mbwira ukwegereye, iyi nsinzi ibonetse abazi uburoko urimo agomba gukuramo. now, when victory comes, God knows which prison you're locked in that He needs to get you out. You remember the testimony of our sister who gave a testimony in Arena. She was saying that I was sick, I went to the doctor, I did everything, I tried to do everything. I have a husband who loves me. He did what he was able to do, and even children. But somehow, there is a place that this thing was not reaching. But until Jesus Himself stretched out His hand, when He gives victory, He knows which prison He's driving us from. Niyo mpamvu ubona umuntu umusore arabyuka akajya mu kazi, umukobwa akajya mu kazi, umama akajya mu kazi, ariko uri tariki 10 zigera udafite n'itiki kugeza. Bivuze ngo birasa nkaho uriho, birasa nkaho financièrement hari icyo urimo urafata, ariko hari uburoko bufungiranye ibifatika byawe. Muri kote finance hari ahantu urabizi neza ko nta breakthrough ufite, urabyumva neza ko uragerageza ariko ukora kabiri bigahagarara, ugerageza iki, birasa nkaho hari ikintu financially cyablotse, cyafunze. Ubwo n'uburoko bw'ibifatika gusa mvuze. So iyo mvuze ngo ntanze insinzi, abazi igufuri n'izina ryayo, naho umwanzi yashyize urwo rufunguzo rwaho,
Now, when God says that I have given victory, He knows which key, He knows which prison, He knows everything. That's why you look at yourself, you work. It's as if, okay, you're not jobless, you're working. But the money that you're earning on the 10th of each month, you all know very well that the 10th of each month, you don't even have transport that will take you back to work. So somehow you're not on the list of those who are jobless. But again, you're not on the list of those who have breakthrough. You are in the middle somewhere. That is a prison, and when God gives victory, He knows which key to use to open for you to come out of prison. Niwuzi ahantu n'urwo rufunguzo ruri Bible iravuga ngo nuko Yesu asanga Satani ikuzimu. Warahasomye pastor? Ngo amunyaga iki? Imfunguzo. Aramubwira ati yaramubwiye ati shira hano. Satani ko atahakanye ngo ntazo mfite. Yarabizi ko babizi. None icyo mbaza izo mfunguzo zari iz'icyo atwaye. Yarazicaranye pastor, abantu basufra buri munsi mpaka nyirazo nyirumwami nyirabantu aje ati ndabizi ko ari imfunguzo watwaye. Bible iravuga ngo nuko amusanga ikuzimu. Yes. Amwivuga hejuru, amwambura ubutwari, amwambura ubushobozi, amwambura imbaraga, aramubwira ati sira hano mbare gatatu mbare kangahe. Pastor, iyo deal irimo irabera ninde mu bantu uri murayibona iyo deal? Pastor, nta kiremwa muntu cyabonye iriya deal. Habe bikorerwa ahantu utareba. We yabirangiza akakugira ngo intsinzi. Pastor, nabyo yumvise. Umva. Pastor, wabyumvise? Nabyumvise. Akora deal. Amasengesho adahagarara. Gwera pastor, gwera 2021. Turimo turasengera iki? Iyo operation. Pastor, iyo operation idahagarara. Abantu buri munsi bakwandikira. Ako pastor arita. Ayo masengesho muzica abantu. Pastor. Wakavuga ngo mukomeze musenge ari deal ndimo. Bibera he ntituhareba. None ejo bundi ngo mbahaye intsinzi. So ategereje arebe ko tureactinga ku ntsinzi twahawe. Abona atego bagiye kuba nk'aba bembese fire. Bose bagiye kuba nk'aba. None se bagiye kuba ntibishoboka. Namaze kubabwira ngo intsinzi. Nababwiye ngo ejo bundi nimukomeze intsinzi, mukomeze mugende mu ndamye, mukomeze ndi kuri deal. Continue worshiping me. I am doing something. I am taking away the keys. I am in the deals of opening prisons. No, c'est pastor. Pastor arakiribata. He triumphed over him. Akora icyo bita ribatage. And then he put him under his feet. Cyo gifaransa urakizi? Yararibase mpaka akora ki? Ribatage. Araribata pastor. Amukorera ribatage arakubita ikigabo pastor. Nta muntu numwe wabibonye. He finished him and no one saw it. Abari hano hejuru nta wabibonaga. Those who are up here, no one saw it happen. Iya tubwira ngo senga pastor. Arimo arakorera ahantu tutareba. When he's saying pray, he's actually on an operation somewhere we can't see. Yamaze kugira gutya ku musaraba. When he finished everything on the cross, umva ijambo avuga. This is the word he said. Byose. He said, it is all finished. Byose. It is all finished. Birarangiye bisubiramo byose. It is all finished. Bingahe? All. Pastor yabirangirije he ko Bibiri ivuga ngo nta jambo na rimwe yavuze. Ngo yarameze nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Pastor ko atavuze. Kwatana basubije ikiboko. Pastor ko atafunze ngo bakubitane ingumi wabirangije ryari. Kandi byose bisa nkaho ari byinshi wabikoze ryari. Pastor yaracecetse. He kept quiet. Bakamubona. And they would only see him on the cross. Kumbe yageze. And yet what they are seeing is not all. There is another him that has already gone. Pastor, uwo babonaga ntabwo ari wese. Bari kubona Jesus ariko Christ yagezeyo. Pastor arimo araribata ile azifasha cy'imfunguzo ahita aravuga ku musaraba ngo byose birarangiye. Pastor abamucumita ntibamenye ibyo ari byo.
Nibiki Pastor birangiye. ntibamenye icyo avuze. So he was Bagiye Pastor uziko ngo imva zabera ngo zaraki. zarakingutse bakora karasisi mu mujyi. Pastor bajye nkuna Aburahamu. Pam 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 pam. Iyo avuze ngo intsinzi imva zirafunguka. When he talks about victory, graves are Iyo open. avuze ngo birarangiye. When he says it's finished, Imyaka urupfu rumaze rufasha ibintu rurarekura immediately kuko imfunguzo Pastor the keys, he already has them. Abazifite. He has them. bagiye kubona Yerusalemu. Hey, Bari bamenyereye abamisi. they were used to only Miss 2020, Miss 2021 bagiye kubona abona abamisi babazehe N'abamisters. n'abamisters. They saw people marching in Jerusalem. Ariko Pastor ibi bintu bibiri vuga nibyo. Pastor habaye karasisi. Imva zarafungutse. Zirafunguka. Pastor zarafungutse. Ngo abera bose. Pastor bavayo batangira bagira gutya bayeriye bati Yerusalemu ye hamna habari. Pastor ese bari bambaye gute? Ese ubundi Bakoze akazi basa gute? Pastor bakoze defile bameze gute? byari white. White. It was white. Ariko amvugiye ngo Imana. Why don't you say God? Hallelujah. Ariko murahari. Are you people there? Akorera iriya akadeklara ijambo rigufi. Listen, Hey. God works from the other side where your eyes cannot see. But when the work is finished, he brings such a short word that says, it is finished, receive your victory. When he says that, you think it's small, and yet the deal is already a done one. Niyo mpamvu ba Petero, Pastor, ba nyuma ya it's finished. Baba crazy. Pastor bari crazy. Barebaga ikimuga kikibwiriza. Kuko icyari gifashe ikimuga. They were looking at the lamb, and the lamb would get to know what to do. Why? Because the spirit that was behind that had already lost power. Nukuvuga ngo yavuze itsinzi bivuze ngo umwuka mubi wari hejuru y'ikiguteza akababaro. Uba waneshejwe. When he talks about Iyo victory, utakiri iyo ntsinzi ukomeza kuguma mu mubabaro waneshejwe. Pastor uguma mu mubabaro waneshejwe. umubabaro udafite imbaraga. N'umubabaro ubizi ko wakwibye umugono. Pastor bamaze mbega uri mu gicucu Now, kidafite umuntu. Mbega uri murareba baringa. You know baringa? Hajihari, yes, a scarecrow. Uzi baringa Pastor. Hakadahumekura kazi. Ndakabona kaba kambaye ingofero gutya mu murima. Pastor Kaba gahagaze. kambaye ingofero inyoni iraza ishaka kurya iki? Ibigori Yarakiza cyangwa bayibeshe ngo uriya ni umuntu. Kumbe ni igiti bahagaritse cyambaye ingofero. Yego. Nta muntu urimo Pastor. So ukomeza kuguma mu kadahumeka kabuze Pastor. Ni urunyoma wicaranye. Imana yamaze kurekura umugabo wawe. Yes. Yarekuye umwana wawe. Pastor yarekuye byarekuwe. God has already released what belongs Ugakomeza to you. kuguma hatariho. But because you don't believe and and you don't grab this victory, you stay under a lie. It's a scarecrow that tells you there is nothing. There is something that is scaring. This cannot work. It keeps on telling you, and yet it also knows that it has no power over you anymore. Pastor, ababizi umunyagwa ati cyararangiye ariko narabimenya. Reka nturirire kukutamenya kwe. Niyo mpamvu Bible ivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. Bivuze ngo icyo utazi kikwigizaho nkana Kirakurimbura, Pastor. icyo utamenye Satani arabimenya ko utakimenye agahita kwicarira ukararurira urizwa n'icyarekuwe kera. Pastor ukarizwa n'ubukene miliyoni zawe za buri cyumweru gihari. Pastor ukarizwa n'iki na kiriya byararekuwe kera. Satani akajya kubwira abadayimoni arimo ararira. Ntabwo abizi ko baduhonze kera. Ntabwo azi ko intsinzi yarangiye. Urimo urashyira abadayimoni muri pati. Come on. Grace ni munyemerere utaruri mu masengesho mpaka ejo bundi tugiye muri arena genda utange isahani yawe uyishyire hanze reba ahantu uyimanika go in prayer fast iyirize. Let me tell you, Grace, kugira ngo ushobore gufokasinga kandi wanyumvise nutanyumva komeza urya ikijumba cyawe. Nari mvuze ngo komeza urya umwumbati
niba unyumviye mu mwuka genda ushyire isani ku ruhande. Let me tell jya mu you, masengesho morning evening sasa kubita Daniel style kuko urimo urashaka kwihuza n'ikintu utari bwihuze gusa mu marangamutima. now let me tell you, Grace Room, I'm asking you in the name of Jesus, from today, if you're not in fasting and prayer, join and start praying until we reach in the arena. Why? God has already given us a season, and what you're doing yourself a favor. Don't take away your plate. Do yourself a favor. Continue and see how you can come across. Connect yourself to what God is doing, or else if you continue eating, you continue eating. But let me tell you the truth, these things that we are doing here and what God wants to do, it is something that will not happen through only your emotions. Wanyumvise niba ushaka gukomeza gufata amarira yawe yakomeza, ariko niba uri ready kuyarekura inja masengesho tarurimo. Now niba utarimo urasenga, join us. if you want to continue holding your tears, then leave praying. But if you want to leave your tears and let God take them away and wipe your tears completely, join the chariot and let us pray. Bifashiki bigiye gutuma umubiri wawe ujya hasi, bigiye gutuma spiritually utuninga neza radio yawe FM ukayifata. Now bigiye gutuma wihuza n'ikimana yavuze, bigiye gutuma umwanza neshwa kubyawe n'abawe, bigiye gutuma kuko uri muri huza n'ikintu gihari. oh yes, you're connecting yourself to something that is already there. So prayer and fasting, what it will help you, it will help your carnal nature and your flesh to be down, so that your spirit can become light and you get connected to what God is doing. Niba batubanjirije barasufuye kuri uriya rwego, Yesu akababwira ati ndaha, bagakomeza bademba demba. Ntabwo turi budemba demba. Let me tell you, ntabwo turi budemba demba. we are not going to be lazy and go slow and look as if we are not tuned into the season. No. If we have read it in the Bible and it happened to the first generation, we cannot allow this to happen to us. Ntabwo uri bubyemere. It is impossible. No. Iki gitondo narakaye kuko nagiye kumva muri devotion yanjye numva ndababaye ndavuga ni ngo iki nsubiramo. Imana irambwira ngo inshuro nyinshi narekuye seasons zicika abantu. Nasubiye mu bihe nsubira mu batubanjije ubu mbakubitiye hawakumirwa. Hari n'abantu seasons zasohoreyeho Imana ibonye ko batabimenye itangira gukina filme ikinijeri. Ruka Sauli season yarageze mpaka Imana imukinisha filme agenda agiye kushakisha igiharya indogobe. Kuko yararangaye Imana tibuse uyu Mungu aramenya agiye ku igihe cye cyageze cyo kuba umwami. Ihembe riruzuye, amavuta amaze kuyategura, tipe yibereye mu arimo arakina kamari, yagiye gusohoka arimo aranywa ikawa n'abashuti be kandi namaze kudeklara igihe cye. Imana itakaza indogobe kugira ngo agende azishakisha. Tipe yarazishatse aramanuka mpaka ahura n'Imana, asanga ihembe ry'amavuta ryari riri ready. Grace Room, ihembe riri ready. Grace Room, the horn of oil is already ready. You remember when the time of Saul had already come into the time in the Bible. Yes. So God was speaking to Saul, but he wasn't able to hear until God looked for a way of his father's donkey getting lost. And when they got lost, Saul stood up going to look for the father's donkey. But when he reached along the way, he met God, meaning the prophet of God was already ready. The oil was there, but the one to be ordained did not even know that his season has already come. We are not going to lose the season, and yet the horn is already full of the anointing. Dawidi yararagiye intama za pastor arimo araragira intama zimukatisha we garuka hano pastor amavuta yageze mu rugo. Pastor yageze mu rugo ihembe riramutegereje ahubwo harabashaka kuyamupapura. Kampapura kazi ninduzi kapapu. Who knows how to pick something from someone without knowing? To snatch. The elder brothers of David wanted to snatch the anointing from him. Pastor, they came near the anointing and they were aggressive. They were ready to be anointed. There are people who are there. There are people who are very aggressive and they want to take it by force. David was
Pastor, yari mu ishyamba aragira mama. Pastor, hari abantu bari mu ishyamba hano bakomeje kuba mu ishyamba ihembe ribategereje ngo. There are people who are there in the bush when the oil is already ready to be Pastor, poured on hari them. abarebera online bamurebera marinette. There are people who are following online. Reka mpe kureba Grace Room. Let me just follow what is happening today. Kandi Pastor mu mutima arabyumva neza icyo gukora ariko batazambona Pastor arimo arahunga ihembe rye ry'amavuta ryageze arahunga season arimo ararwana n'ibintu bitarwanwa. Pastor David yaribereye mu ishyamba. David was there in the bush taking care of the sheep, ijuru ryahagaze, and heaven was ready because the season had already come. There's someone, you're there, people are there following online, you're following, yes, I'll follow today, tomorrow I think I'm busy. Yeah. You know in your spirit, you feel it very well that you're not supposed to be online, you're supposed to be here. Ariko Pastor umuntu akigeza nkana ari unalingalinga kwa nani? Who are you feeling sweet on? Pastor Imana isimbura mu kibuga ikazamura cya kintu pipi sohoka undi yinjira. Pastor iyo yamaze kwiyangaja ibiri kuri speed ntabwo igendera ku mikino y'umuntu. Now when God is already engaged into something, he walks on speed. He will raise up that thing that the referees normally put up, and then there is change. You come out of the field, someone else enters. Iki gitondo yambwiraga ngo victory. This morning God was telling me victory. Namaze gutanga ijambo y'uko bupfunguye. I have already given a word that natanze imbabazi. I have given the mercy. Nabahaye umwaka w'imbabazi zanjye. A year of the mercies of the Lord. Nabahaye ijambo ry'intsinzi. I have given you a word of victory. So ikirere cyo gutsinda cyabajeho. The atmosphere of victory is over you already. Response n'uburyo ugiye kwitwara no kwifata nibyo biri bwerekane the response and the way you're going to tap and connect yourself to what is happening, it is what will show how committed you are to the season. Let me tell you that the sorrow that you have been walking with for a long time has already no more power. Depression has no power now. The prison that you have been for a long time, God has already condemned it. Your money has a lot of things that is taking your money every now and again and again. Raise up your hands. Every prison. The prison is open. We say no to distraction. We say no to distraction. We say no to distraction. Father, in the name of Jesus, raise up your voice. Stand up, let us do it like this, because we have to live in a few. But I encourage you, this week starting tomorrow, uratangira iki gitondo cyejo uratangira utareba ikintu cyari cyo cyose kikujya mu kanwa ugiye gukishyira ku ruhande ugiye kwihuza n'intsinzi yawe ugiye kwihuza n'ikimana ivuga gatatu ku munsi bona umwanya wo gusenga wikwiriza gusa bona umwanya wo gusenga. I tell you uzashima mu bashima n'ishimwe ryawe rirateguye. Your thanksgiving is being prepared. You will give thanks to the Lord. Make sure that this week fasting and prayer is going on. Nagiye kubona iki gitondo ndumva umutima wanjye nawusuka. Nagiye kubona mbona abantu bazigana bafite indirimbo udashobora gusobanura. Basohoka bari bameze wari wabona umuntu umaze igihe afungiranye ahantu habi ibyara bigera hano ibisatsi byaraje nk'amadrede kubera kudasokoza umwenda wa kera kenda kamwumyeho umunkanyari umuntu wese arameze nk'umukecuru kiriya kintu cyankozeho asohoka nuko yabaga ameze umwera ku maso ibimyira bimanuka yagera hanze ugahita ubona the real person. Imisatsi yiwe igahita imujyaho
inzara zigahita zicibwa, nasaga nk'umwana filime, inzara zigacibwa, isura ya y'ukuri, umwambaro w'ukuri, umunezero w'ukuri. Nabonaga ari abantu babiri, umwe yasohokaga ameze ukuntu natinye, nkabona yisa piu piu piu, byari nk'ikintu kimwe kugira gute kwibirindura, ukabona umuntu arongera abaye muzima, ukabona abaye muzima, ukabona Yesu we, naje numva mfite amarira menshi y'umunezero. Niba unyumvise, reba abantu batatu mugiye gufatana, batatu gusa, kora sekre mu batatu, tugiye gusenga. Make a circle. I was seeing this vision before I came in the morning. This is what the Lord kora showed me. kora cercle. People coming out of prison, and when they were coming out of prison, it's like they had a very funny, very bad face. They were not looking good. They were so disparate. They had a lot of things on them. But when they came out, I saw people being cut their nails, their hair being styled up. I saw people being cleansed and people being given a new garment. I saw a lot of good things that were happening, and I felt a lot of tears of joy flowing in my heart. Mitamenyako byamaze gukoreka, mitamenyako abantu bagiye guhindurirwa, mitamenyako igihe cyose wowe nyawe. Dawidi ntiyarazi ko amavuta agiye kumusukwaho, ariko hari ikintu ugomba kwakira. Irengagiza ibyo wabonaga, ubwira Imana Mwuka Wera muza no gusohoka muri ubu buroko. Aba bantu ufashe amaboko basenga, uko mufatanye ndasenza Umwuka w'Imana basange, habeho gutakamba. Tabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye utamenye. Hamagara uyu mugoroba, usohokane hano icyumweru gisha, usohokane intsinzi yawe, usohokane urugo rwawe, usohokane umuryango wawe. Zamura ijwi ryawe, uhamagara Umwuka Wera utarangaye. Raise up your hand and call the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to give you a new week, and you will go out with victory in the name of Jesus. Senga uko muri batatu. As you are three holding hands, pray together. You're just like the way a stove is. Yes, you're like a stove of fire. It is a stove. It's a sign of a stove. It is a sign of an altar. Please push in the wood. Push in the wood. Light the fire. Please put on fire. Don't pray when you're weak. Don't pray a weak prayer. Come out of prison. Every altar, please put on fire. Put on fire on the altar. 3-4 people, put on fire. Fire. Let the fire come in. Let the fire come in. Let the fire come in. Let every altar receive fire. Let every altar receive fire. Lead the fire. And the fire is about to be there. Let the fire now. Fire, Holy Ghost. Let the fire come on, Grassroom. Let the fire. Yes, yes. Yes, Lord, yes, Lord. Victory! Victory! Victory!